Ayana. Ay ayatin nakatiwon no saan. Ibagaman nagdagasat ko no awan. Tapno mutir aramida. Ay, madanaga na lang amin, Benny. Tapay mo amadanagan ka? Ay, kwa. Amang ano, no ay luklukon na klaang. Amumot, si katay mako na akrash ng bayan. Nataer ka. Amang ano saan la si Shakhtar Armam. Amang ano ado kami matapagdatdatunam. Uno saan, amang ano adapay ka nubya mon. Ay sus, tapno'y bagakan ka. Siksikalahan ti babae ang nakawis itirik na. Kat sika ti arapap ko nga idatag iti altar. Ti arapap ko nga agbalin nga asawa. Kan ina nagiti agbalin to nga anak ko. Benny, Manyangay, kaya't na kuno saan? Ibaga mo nuwen wano saan. Tapno amok. No mayak to pa dito'y balayaw wano saan ay. Ano dinak kayat? Diyak mabalin nga ipilit ti bagikan ka. Diyak to nagsubsubli dito'y balayaw. ay kwa. Maipasiguradong lakit di siyak tula. Usan! Ha? Halaw! Ang ipagalistuan na! Awan pa'y may tultulong mau. Ay, ultimo ang tiliw la kung may timanabutay. Hindi mo pa'y maramin. Kadok! Agong ungot sa mo ni tatang mo. Pasensya, Amon. May talag siksikog tiyan aramidam. Istambay. Ay, panagunak. Baliwam tulaangan ti umay. Tani, madiman ti jar ti amakon. Mapainak sa mga agsublin. Madlaw ngamin adinak kayat ti amam. Parakan ka. Ay na, siyak ti makaamukan ka. Taklo na ngamin na. Sakbay apo manawak. Alan Ha? May sabay na ito'y alam mo. Kumanagat. Tunog kayo, wasiwas kan. Pumanaw ka man! Sige, wanan. Ay, ayatan kan. Ala, mapangkangarodan. Agyamanak. Sige nga Rod. Idnakon. Ulitag. I love you. I love you too. Nasayamay ta nakarik na day jata aw. Kapimbanawain. Apa yan nagbayag nakisarita kang ka. Anyat nagsasarita niya. Kwa tatang. Inaklon man. Ay, kwa. Inaklon man kunak. Wan. Taay ayatak ngamin uwa. Ay, break man. Ha? Awagam iti cellphone mo. Tay break man. Itan. Ay, saan Ay, ayatak nga rod. Diyak mabalin nga ibabawi ti panangaklon ko kankwana. Ay, professional ka. Hindi mo mo tiyagpili iti pakirelasyon am. Nasayaat mo tatao ni Benny. Kalugaran tayo pa'y. Amo tayon ti background ti pamilyana, tatang. Nasaya at tatatao dagiti kamang ti pamilyana. Dagiti kamang ti pamilya na ng isungay. Nasaya tayo ti kasjay a klase ti tao. Istambay. No masabat mo di tadaldalan, dahi talagi puy-puyot iti asok ti amuna. Kaya makita mi di star, buta iti sagsagun na. Tatang. Gwapo ang agpaisaw. Ngam sa dumay. Istambay. Ay, si kanto nga ron timang pakangking kwa na. Ito nag-asawa kayaw. Kasta ka day. Makasapul tumot la siguro iti trabaho na tatang. Aha! Kanong tupay. Ito lakayain. Ito nagkabawain. Ni tatang mo. Talaga man. Awan lang mo ko no iso ti pakiasawaam. Kaya no tunggal agsaw di amana. Ket problema ti bagbagada. Kanagiti amin nga anak da. Dayjay la kano alalaki ti sakit ti ulo da. Bartek ditoy, bartek dita, sugal ditoy, sugal ijay. Inton sumangpete na bartek. Kunamblan asino kanon nga ari di balay da. Apay kaya mo nga rod tag konsumisyon iti denan ha. Tatang. Agpanunot ka anay bag anak kao. Mukmat kahit adi nakarman dayjay ataaw no saan ka profesional. No awan permanente a pagsapulam. Tatang. Birbiro dayjay ti pagsanggiran na. Tapno oras sa aning agtrabaho, mabalin lata. Tanda ka nga ron namang pakangkang kwa na. Anya, may karem asinaamon dayjay ataaw. Agsaw ka. Kaslag bibisin iti lalaki dyan nakta. Anya ti amom ngay lakay. Amangan no agbaliw to ni Ben na igapo ijay anak ta. May saka may
Imbis at tulungan nak amang upay dyan ta. Saan? Takas taki din ti bagbagam. Ibagbagak laang mata ti kapanunutak. Anyat amom ngay no agbaliw to nga agpaysa. Hugapukin ni Diana nga anak ta. Ahaw! Agbaliw iti brand ti arak kas kada sunal, isun amaw. Ha? Upayam dyan ta. Tapno awan to ti pagbabawian na. Masapol nga aramatan na ti utak na. Ararbem kanuaya ni Diana amang opisina anak kao. Inaklon na pa yun tatang. Anya? Sa anak ang narigatan na nangaramkan ko na. Iso nga asawa ko na. Ay, nagluho kan. Pangasawa ka, kawang mo pangasawam. Kantay mo ang tayo ngay. Kantay tarakin nyo ababoy. Ay, naglalaing ang betan. Kukuha tayo ay adagijay. Ketarakin ko lang tinuang. Saan ko ako kuha na jay? Pati ti babawi. Impatarakin lang ni kabagis ko arito na jay. Kay bagayo pagkasara ko na tatang. Regalo dan kanya. Ay na, naglastog ka mangibaga mga asawakan. Ultimo kalding. Uno asol ako maatarakin mo ke awan. Ay agsapul ka iti trabaho. Agurnong kapay. Sa kanto mga asawa. Ha, di ka lagbain. Professional pa'y mangarod dyan naramaw. Agsuswel daw. Idinto asika. Ka ay na, istambay. Tanya ti kayat yung armay. Tay padak nga istambay. Anyan tulangan ti pagbiag may nukas ta. Di kayo magpampanunot tatang. Usaran nyo mo't ata panunot nyo. Ay, kaano kantong atangag nakamaya. Kundi karit ka ang mga asawa. Awam mo pangasawam. Kasanungay dahi ta anak kao. Sapay ko matatong palam ti karim kanyak. Siyak tulaang ti ayatem. Promise, honey. I cross my heart. Siksikan tulang ti babae ti puso ken ayat kaw. Aywan, adda ginatang ko aparang kanda taadwa. Mabit lang Daytoy, sagay sata. Dua arilaw. Ay, wow! Uy, nagpintasan. Wen, sagay sata, tapno agpada ta. Oh, ipadas mo man, honey. Sige, hanay. Uy, no, mayata. Bagbagay kaw. I thank you, ha. I love you talaga. I love you too. Oh, nalpastan anangan. Papananta ka di pa Inta pa pag napag na. Agpasyar ta pa, honey. O sige, mapantang araw din. Tan nakapalpata matan. Bayadan ta pa'y tikin nanta. Diana, pasensya ka na. Urayan nak dito yan. Inak bayadan tikin nanta. Di kang danag. Siyak tagbayan. Ay, nagkuyog naman ay. Masurunak. Ay na makabil kon sandya anak tanday. Lakay. Mayat siguro no maariwang sagpaminsan. Tapno mariing iti kinapudnaw. Asa na day dya lalaki ti rumbang para kan kuana. Awan laki, kuyog da. Kuyog. Pakaalaan la iti sikog day ka. Binagbaga akong ti anak ta. Ngam nadlaw ko nga isakit na dyan nubyo na. Ay-ayatin na ka noonay lakay. Ay, yan na ya. Itala ang mapanagnakak. Asaan lagayam abulsak ni ayat. Tulang pay. Tawan deng-denggen di anak mo pamagbaga. Subag. Nabayag may tadi mimay jes tambay anobiam dito'y balay anak kao. When now, itirwar ti pagkitkitaan nyo. Ni, saan tatang? Mas daawak mga rod. Agdua bulan na di nagpakpakita kanyak. Ay, ang mga nun ang asawan iti sa balay. Saan mo ta? Imposible. Jackpot yun day tatang. Mapay. Inso ko mun ayat ti bandiram. Takas laburido ka. Tanabayaga di nagparparang day di lalaki keng ka. Urekas kasano. Amok mo ta salwadan ti kinababae wano dayaw ko tatang. Ay, nukas tangarab. Di kag dandanag. Lipatem ki di day di lalaki. Nay, si kamu kayam Diana balasang kao. Anyat may pay ko basang. Tata, adda ka din ni Benny? Ay, pasensya kan balasang kao. Ngam saan mga nagaw-aw, di anak kao.
Napan nakipista iti sa balya lugar, nga maging gaita ka awampay. Di nan sa malagi pun ti agawid. Ay, kasta aya. O mga min cellphone na pangawagan kumakengkwana. Tawan ti agbayag a cellphone kengkwana. Tano awang kwarta na pagsugal na, ilako na. Ay, sige nga ron, tata. Mapanakon. Agyaman na ako. Pasensya ka na, Diana. Itala nagpakita. Naimasak namin ti nagbakasyon ijaayan da kasinsin ka. Pinagdanagnak matiti husto. Kung naklanuan yan tinapasamakan ka. Ay, sorry ah. Naimasak mo ti nagbakasyon iti lugar da kasinsin ka. Ay, honey, anya nga tanong agsimpatan, agkasartan. Ay, kasanungay dita. Awan pa'y murnong ko. Awang kwarta. No ibagak iti amak nga agdiskitar iti pangasawak. Ung tanak mo Siyak ti makaam mo. Ure simple la akasar. Agdiskitara kiti kwarta. Adda mo kapagutangak. Ure tinagak to na iti binulan ti utangak. Ay, una. Ay, sige. No, okay lakid dikan ka. Sige. Kaya't kumutan magkasarta. Lakay, agkasar ka nung dadayana kang jay nubyo na. Anya, nagkuna. Naibaga jay anak ta kanya. Dumanon ka nun dabi ni inton bigat. Ay manja! Diyak kayat da dya lalaki, pakiasawaan ti anak ta. Lakay, anyat mabalin mo nga no iso ti kayat di anak ta. Suportaran talat ta kuman di anak ta. Basta manjak! Dumanon da nga rudang. Ay, pumanawa! Diyak kayat ti makisango ka dakwada. Pasensya kayon ka. Tawan nila ka ikaw. Adda na panan na. Ay, okay lang kaka. Uray ta ada ka. Ang mga saan nga mo nila kay mo ti idadanon main. Amo na. Naira na lang nga may nga importante anapanan na. Kit mabalin tayo mo't nga itantan ti pagsasaritaan tayo. Tapno kasango tayo mo nila kay mau. Ay na, saan tayon nga itantan kaka? Alakit din. Pagsasaritaan tayon ti kasar dagiti ubaing. Diana, pangaasin man nanay. Tapautangan ng 85,000 pesos. Pangaramatam iti kwarta. At nabayadak. Nabayagan nga utang ko dayjay. Anya? Sige, mabit lang nga ron. Papanamanan, Vinay. Piyesta di ka bangi bang barangay tatang. Ina man agbuya. Pumanasyar ka. Imbis nga agdiskitar ka iti kwarta nga ramatam magkasar. Umadanin ti kasar nyo ka ni Diana. Ang maging gaita. Awang payla kwartam. Kino ni Diana kano ti makaamoy ti magastos tatang. Ay, di ka lang babain. Gapot takas ta timbagana. Di ka maggunayan. Sige kiti. Mapana kong tanay. Aldawan. Dayjay, ti pakiasawaam. Nakitak idikal man iti piyestaan. Madama ti sugal da. Naimbag man tad na pagsugal na kawan trabaho na. Ha? Sa dinalpas ti sugal. Nagiinom da. Nabarbar ta kiti piyestaan. Dandanipay kayo nakilaban na. Anya? Kasi nga raw, ti rumbang pakiasawaam. Ay na anak kaw. Saan pa'y anala daw ti amain? Adda pa'y gundaway mong agbabaway. Ag problema kan tulang no dayjay ti pakiasawaam. Ay, bareng agbalbaliw tuan, mag-asawa kami, tatang. Diana nanay. Nagpakada ako ma. Ni, papanam, Inka magpasyar di lugar ti asawa di kumpare. anya taramidan nyo ichay. Ingkay manan makipiesta. Jay sugadur akong pari manan ti kaduan. Hindi Diana wait. Las dahi tuwi nanay. Promise. Ipapas ko ti agbulakbo. Tabaruak pa eh. Tainton malpasan ti kasarta. Talagang ipamaysa kong ti agbalbalaw. Promise. Karim day taa. Takduram day taa karim. Uy, nanay. Ipakitak to kadagiti dadakkel mo ti panagbalbalaw ko. Tapno saan dakon atagtagibas sitain. Iso halas dahi to yan. Wait. Agsingsing putak taon numalpas ti kasarta. Promise. Tata, adda ka din ni Benny. Ay, awan pa yung balasang ko. Makalawas na ni Gina panan na, ngam di mo nagawawi dahin. Adda ka di pa kakuntakan nyo kan kuana.
Nawan atay nila ako ng cellphone na iday. Makapadanag mo tayo dyan tao. Ang bayaman tay naktudamagan ka ni kakapitra na nagkuyog dakat iti anak na. Ay, alamang nga ro, tata. Madanagan na katalagan. Ang dami na pintas alugan na nagsardang iti bataw. Ni mo't Benny Jidim Saag. Ay, wan. Kan dim sa agmat di bakit a driver. Na, sino ti kadwa ti anak ko asimang pengay? Tatang, iso ni Cleopatra. Nubya ko. Anday ba nga oras yun, tata? Kastamot. Tulagan tayo ti kasarmi ka ni Cleopatra, tatang. Ha? Apay akas na teraramid ang pinay kasano ni Diana. Sina ako ni Diana, tatang. May mayat ni Cleopatra, tabak nang. Adot lugan na, nalawat ti dagana. Ay. Di ka kararamid pinay. Natulagan ti kasaryo ka ni Diana. Tulag lang, dayta. Mabalin pa yung ibabaway. Sapay adda ni Diana di taunag. Ha? Ay, pagawitan nyo. Ibagayo, tamag na iti kusina. Husto na ita na panagsangsangi mau. Agragsak ka ki di na ilisi ka iti pakaisag makam koma. Inalilaw nakte dyan, Benny. Pinangnamnaman nagitiawan. Ay, lipat maun. Agyaman ka ki day tasan kayo pa nagkasar. Kasan mo nga nung nagkasar kayaw. Sana inaramid tikas jay. Ay, di nakarkaroon na parikaw. Ay, Tatang. talaga arupat kwarta na jay taaw. Nakakita la baknang. Ingkulasay nakadagusan. Naggalas ti aramid na. Nalpasan ti kasarda Benay kan nubya na lakay. Wine, bunggat ti kalaysada. Ano ti sagana. Talaga baknang jasawa na. Ay, kaasi magjay anak ta. Ta nakaase. Nagasakit dia, ta sana natuloy ti kasarda ka ni Binay. Unagam nasakitan iti hustaw. Bayam ngagsanuong. Italaang dayta. Mailiwliwag ng tumila dayta. Naimbag nga oras mo, manang. Di mat si ka ginobya ni Benny. Umayak ko magpakpakasi. Sinam ko man ni Benny, tamasikuga kon. Siyak tirumbangay kalay sana, mana. Ay, kwa. Nagsina kamin ka ni Benny. Kan, sa bali ti inkasar na. Sana siya. Anya, nukas na, nagkasaran. Sana mabalik. Ha? Ti marayan nga imadayo. No kasta. Sa bali pa'y day dyan nobya ni Benny. Daya na anak ka. Ay na. Aday padamag ko Ay na. Ay, dyan ka mo ti sawag. Ha? Anya day tatatang. Ni Bini nga eksmaw. Impabalog di asawa na. Anya? Kakaskasar na pa ilang. Ngam nagbabae adagusain. Sa bali pa'y di masikog. Anya? Ay, anak ko aya. Naimbaglaki din. Tasan natuloy ti kasaryo iti dayja tao. Ay, nailisi ka iti problema, anak kao. Apay ayan ni Manong Ligi? Ada iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie Ije Sentro ide kalman. Ha? Sino, Amarji? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan mo't kit di, ha? Kunak ano adda na patag nga ibaga may papan iti dayta. Awan. Kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Jisen. Nga minawis nak matarimuan. Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak isin narakakan ka, friend. Ampay, napanmananday dyan Avina, di boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na ti sangkay bagana.
Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive dahil ang kabsa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mo't ano mabalin kat saan ko maadag iti ex ni Ligi iti sang kaibagana iti sang wana. Ay, jaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kas na ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti kapsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditerik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kabsa ti nobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinapastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akas ta tinaramid na. Namin ano matan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siyak ti sika, kasaritam ni Ligi nga asawam. Ibagam, taumakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti kapsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman akbagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanya? Ay, imay ni V na nga ading mo dito'y boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na kano kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti kapsat mo parakan ka. Tunggal umay dito'y boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun na dya kapsat ko. Kanayon kumit nga ibaga nga anatan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit namanan. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na mga amo, tapno saan datan aguluan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam na puno anak ngaminan iti kasta nga ugali ti kapsat mo. Ar-aramidak mati kabailak a makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tirik na kan kuana. Makauma. Tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay manong Ligi. Nakitak jay ex mo ijay sentro di kalman. Ni manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di munsang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayan mo nga ibagaday ta iti asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sarda nga mo tayo nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dayjay nga tao. Ag-istorya ak lang mat. Pangasim at adikan mapmapan ni boarding house minukasta ka. Dadaelam lang ti relasyon mi nga agasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin jay ipag mo at dagita mo't ngamin ex ni manong mo tisang kaistoryam. Talaga kit di nga overacting dayjay nga Gisela? Aklunam ka din na si katikam malay. Itan niya pa lang amin na rason. At ti ex ni manong mo ti mapan mo isi istoryaan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman. Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuaga pa da nga kapo iti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parikot data nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan numabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulaan ti ipaay mo kadakwada. Ni, anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga asawa na kalaang katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na nakanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapula ang kanyam. Anya?
Nanang, sa dino tayo ni Vina. Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka, day. Diyak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadahal tinapinta sa linangan mga agasawa. Talaga makanghag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo, anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan miti kasi yung ugali ni Vina nanang. Da kami, ti agad adjust ng guwana. Ngaman niya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbaga aktumanan di kabsat mo, anak ko. Ni, adda ka matitibalay manong. Wen, tainururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar dengamon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya, di mo riribukan ti panagdinami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan iti lakay anobyo? Iso amanipod ita, di mo maten pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dadya nga Giselle ti mang daddadal iti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kam malim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kaday. Ha? Itanya ko mga gapungay? Agidaw ka iti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan tirire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti Enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakal. Awagak laangin ti gayim ko. Taison ti kadwak nga agimpake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Dua ang tawen ang tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house nyo. Ngamawan na ngagko-reklamom, Giselle. Taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di pa iti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit. Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na, gapuitar aramidan na kanya. Kasla makonsensya ak, friend. Gapo kanya. Saanan nga agkinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsul mo. Dahita agvina, turumbang amakonsensya. Ta iso ti mangmangtin itiriribok kada kayo. Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyam. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka ka din, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaam mo iti amin. Hello, nanang. Hello, Ligi, anak ko. Ay na, kalay sa kanon Davina kan tinubyo na. Kastaya, kaano nga eh. Into no maya bulanan umay kayong to Makitan to nanang. Sa anak asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan ang Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kengkwana. Amangan no agsakit tinakam na no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kengkwana. Jakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya tapno iso ti agruprupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga akit kita. At least, natal na ti panunot ko.
kat awan ti pa ka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, Bina, nakaw. Apay ka nung ay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan asawa na kat. Kontrabida nga ka na yun. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas man ang tirumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta! Vina, inton bigatan ti kasarta. Roko, hanak samad nga kayat di kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na laing dayta. Ngam nasingpa, ti kapsat ko, Vina. Diyak korsonada ti babae ang asawam, Roko. Tapay manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat naken ka. Sa lakas ta ni Vina manang. Anyamot ti kasta nga inasawam. Kaslasaan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo manang Nora. Amangan numangag na ka ni Vina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta a babae. Apo, mayat ti biag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Vina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayon nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Roko. Oray anya pa'y aram idam. Tinatayon nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Roko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingad ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Eswarte na kaya tamay katagitilatawan ije sa alas. Kasano akmat nga rudan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangijay. Nasaysayatan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Agtrabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam. Madamdama akto na ang aginaw manang. Talaga asadot ka. Iyuray mo man siguron kin ni Roko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuapay mga min anang asawa pa'y laeng manan dayta Roko. Itikasken ka pa'y laeng mat. Ay, nasakit mat data nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipag ko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada kapay, rupat kwarta kapay. Haan mat, ha? Aglablabas kayo matan nga agsasao. Apay ngamin nga da kay to'y manang. Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Si Kati Pumanaw, tawan karbangam iti dayto abalay, nawatam. Ha? Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya dayjay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora.
Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos, Vina. Anya nga haan, nagdigos akto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita umot ba si ti hygiene mo, Vina? Tane, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naang dod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day ti ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka sa dot? huston man! No, hanak ka kayat nga para iti kabsat mo haan lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum nga minti kinapudno. Kita umot nila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, makaumamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay natayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayon na kami nga kumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawa. Ni, oray si Karo ko, kasamat ng tibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagiti balbalikas ti kapsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytultulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Ambaw, anak, ay bumangon kan. Maladaw kan di ti trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbar kamutan nga may nasimbang put idi rabay. Diyak pa'y kitamo nung kasano nakaawid ak na lang. No maminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray! Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Pero may ti sakit yung ulo pa, Ricardo. Nasobraan iti inom, hindi rabi. Ay sus! Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada ka bingay mo ko ma. No, rabi iya, pare. Mapantama na nung nagsyat. Kunak man no nasakit ti ulom. Ada pa lahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na, ah. Iso nga rin tinakairwaman ti bagay, pare. Ay, sa bagay mo't kit di pare. Hala nga rod. Mapanta, inton rabi napartikan pare. Agawid tansan. Madamdama pa'y, pare. Sayang man rin ti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nagina. Ha? Pare ambo. Itaam ti ada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da ka data. Ha? Sino? Ito dom, perkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito'y ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare ambo, dandanugan da kan. Ay, natumban! Ay, aray, hatak tigayam ko! Tambaw, anak! Apay!
Anya tinapasamakin ka. Ay sus, nablakaayan kamutan. Nanang, Ay, garda, apay. Anyat napasamak dito'y gayom mo. Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pagiinuman. Ay, nauna yun, ay ito'y nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan yaman na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na iti matak? Nasakit kan jak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Jak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon, nanang? Apay, di mo malagay, tinapasamak iti Rabi ay anak kao. Pati panagawin mo, di mo malagay. Sana talaga, tatang. Intulod na ka ni Garda iti Rabi ay. Nembaga, tasan unay anabartek di gayim mo. Sika, tinakaro ti bartek na. Kastaya, tatang. Ay na, naut-ut unay ti matak. Ay, anya kayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta, ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, tiyag balin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Pag nakim ka nga minay, pagbalbaliw kan, idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naut-ut nga ro, pare. Sana pa yung makastrap iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga ro. Pagimbagam pa'y tama-tama, pare. Wan, pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasaluday tan ngay. Nung ay pa-check up ka langan, pare. Saan, pare? Agimbag mo't la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yung mapanagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo'y tamatam. Kapilitan na lang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay, nanak ko ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti kay inom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat ayan ti ragsak ko. Naragsakak no makainumak iti arak nanang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiyamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalayda. Anyat ko ang medyo ingay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tata. Anya, ay saus. Intunkuan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anak kaw. Saan tatang? Diya kung itulok ang maulit dahi diya yan napasamak. Ni, adda ka mat manong Ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong wano manang. Ni ka di manang Garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa na nga uray lakyan. Ala, sumrag kan manong Ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka din. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko Garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na, ading Angie. Ta isu ti ragsak mi. Kan, apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong Ambo. Umay kayo kit di man.
Agkukuyog tayo ama pa nagdayaw ko ni Apo Diyos. No maminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa'y kani manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manadanog? Nasayat mo ton pare, ta impesan. Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamang pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Intong bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no mo't bits pare. Kaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko papanan. Alakit mapanta nga rod. Masapa tayong ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo jadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakada ak nga ruda, nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Ay ka, gandanad ka nga raw di ti papanamuan. Wen, nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit na pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apo! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku naman, pare. Rugyan tayo nati aglembas iti arak, pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambo. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat, pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka, pare. No agawid ka na kainom. Sigurado, ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso, ti papanan ti sweldo. Wanan niya pare. Ada punto miti day ta pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawain. Ta ulawon na kalaeng. Awan pa'y may jay anak mo bakay. Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mo ngamin nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga Di na pala rin agasawa. Anya? Di na sasaumula-ala kayan. Kasano ko mga gasawa da, kitumboy mo, dyan ba siya? Ay na, uray tumbaw. Babae lat tanay jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Di na bagbagam ba? Intumpimod na sige. Awan mo dakas na no bilang laang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lagaya. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumain. Anya ka di dayta nga pare? Ang amin kursunada ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kursunada pare. Anya? Ni Angie? Awan pare. No, kaya't na nagbalin na bayaw mo, pare ka daw. Saan na siya ti damagam pare? Tano siya? Awat problema?
Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo, pare. Ha? Ay katuwa na. Tay talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak mo naman, pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga asawa. Anya! Arembo, malagip mo ka diti, imbagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papalitan niya, pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartek mo dayjay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan, pare. Lipate mo na dyan. Oh. Mapanta ni balay pare. Taing ka arman yan, Ji. Ita ti panagar mo. Ta saan ka na bartek, panay. Mabayinak, pare. Ang mga no mabastidak. Kan saan ka maikari ka ni Angie na nasingpet abalasang. Man nakimisa. Idinto ta sakit mamartekak. Di nakmutla kayat daya Ay, ipalapal mulat ta ni ayat bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak, pare. Ala, intakit di gumatang itarak ta, dumagasta iji balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iji balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga gininom. Manong ambo, manang garda. Ay, kasta talaga ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadaulan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang tadaan kar aramidan mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot nyo. Angie, ingka mangkit di iluto na iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Kasangsangkot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang. Agawad akong larigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, ladawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ito, paneta. Adamot sakak. Pag na ko na, aging kayo balay. Ay, saan, pare? Delikado iti ruwar, iti kastuing oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga Natumbulkan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sanak pa mo na nabartag pa rin. Pare, nabartag ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Angie, ti pagturugam. Sana kababay. Ang mga natapon na repisak. Man siya. Kunam kursunadam ti kabsat ko, pare. Uy, mabayinak. Sana ka may karit kabsat mo. Nasingpot tunay. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo saran Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Urasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasamak kadagiti dua. Madin sa matiring da. Kaslawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasya ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamak kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Mahulawak kan ti.
Kan maditi dyan ko. Dan samot nakan ko na kontray ti dyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Mapantalangin ni hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay ama si Kugka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga rin nga iti ama ta si Kugmo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y amba. Anay ko, hindi ka matagkasta, pa, Ricardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundawayam bo. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalangan ti sa wandag iti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, pa, Ricardo. Kasi, Garda, takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, Garda. Oh, ay, aliyangay. Di husto ti imbagakin ka, di ba ka? Na, nakasla pa karagsagang pa iti panagsikog ni Gardo at umboy. Ano, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawa dan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? No siya, awan problema. Saan mo't ang narigat nga ayatan ni Garda? Ay na, nag-aramid ka nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kagura nak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw di anak ta. Ay na, di pagdanaga, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay? Bakitanan agdarom pailaan? Kanila ko namot di ambaw ang nagayatan da adwa. Saan namot apinilit? Oh, anya nga raw, ti plano yu ita, Garda, balasang ka. Takduran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang, ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tang. Unmat ngamin, Garda. Para iti anak ta ti armidon ta. Kan ikarik nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di ka ito baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, Manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yung. Alan, balasang ka. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mau. Walo da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka nambaw ha. Uy, Garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, Garda. Bun nga rod. Tangingas mo mit. Nagsaur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akasta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, Garda. Bun nga rod. Jakmut mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyamanak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmoy, ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan sublyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo.
Ket agyamanak, tadinak binaybayan. Wana, ta ay ayatin ka unay. Nga ta, kunami di, ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay, ta jak mo't lamay kariken ko ana. Isa jak ginantat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pa kaikariyak garda. I love you. Alawanan. I love you, kunak. I love you too, Ambo.